Pro cũng được phi lòngแต่มันตั้งสีปลอกสีรากสีไว้กับจินไว้จงบอกวันจบช็อกโกแลตกับจินไว้ปะดู DJ Mayan and Fancy and one job itu perlok ini pe ya kata kajing ruai kumno kalau tapi perlok ruai kalau kulo sistem ruai one job sekali kalau ruai pesetanat pat kebahit lu kajing ruai syak kajing long padu itu perlok temen picture mami mah GM picture mar logal de dimorkal kibab stok mau ruai pesetanat padu DJ Mayan Fit one job Fancy yes Mami mah perlok beta. Oi, saat. Jing mod. Serat mah, drive one job. Drive 3 minit 6 menit trong khi. Maksudnya ini lah smart listing nama reban kuat yang lupa deh. Internet mau kecekak channel kendang mah. Ini top shot kenarik bet. Kenarik top shot mah. Malah kalong. Nada mulia camlah. Oi, kenal dia top shot pet. Padu, capai long padu, Oi, kasih shot long. Oi, top mah. Dapat samlai mobile mah. Kalau duduk macam tem. Oh, cuma lah tip top. Kenapa? Oi, nak chatting. Ôi, bài vợ mà quay lịch trình được quay lịch trình được long padu buat juluk padu coba ya tanya padu kita jemput padu setengah nama oi kita shot pelang nih ya one di sana bak số khai cái đó chính rạp ở một số tân nát thế số hit thế chính rạp lòng cái đó hạp thế bị cầm chính hoài cầm có khả năng rạp strat mau hit aja bay cho nên thiện cái bài cái quạt tân nát không strat số quái sát hit rồi thì có sao còn lọt rồi làm gì còn chọc vậy còn chọc long padu thì có long padu phía quay long padu nah bayar cai bye bye lại long padu được đúng không thì cũng perlu pipik tu jual, PM perlu kau jual wanjau setengah pada hit pada setengah dek. Benar-benar kalau padu setengah pada jual. Tu kita bagi padu setengah pada jual mungkin setengah kinsa tinggal tu ele jom. Kumno kerja kuat long padu mah. Tu tu jual setengah tambah bah norab bro. Ke hit ke jual. Derap bro setengah dek nyirap bro. Tu perlu takkan ni semua pandai like, subscribe di video jangan empat
Tapi kuat penpik je kau original video dengan saat ke link apa description. Mah, kira jumpa one job. Tenat, mah. Okey, tekan dia blog. Ya.